sahamba salapha kwamsheni wewalapha kwamsheni ngithanda wonke lamashinga la bekwameselele lapha emsheni abawutamatisi sasingena negalani khona igalani lokugcina lamafutha afaka umuno lonyazi livela lithi nje unyazi bese lithi inkosi nibusise lofika phambili kuphila abantu sathi masingela sesiwaphethe kanje sinabafana basebuhleni sikhuma ingoma ka64 sithi abakhulu nabancane mabahanjelwe nguwe sathi masingena khona sawaqaqela wonke amawadi sakhupha umbhede nombhede bese sima sithi ubani ofuna amafutha nawo amafutha nomuno kashembe kodwa azothatha umuntu ofuna ukuphila wabona ngezandla inyuka kancane zuslow poison manyathela siyaphezulu isiphelile inkani lo uthi wena ngeke umkhonzo umuntu makuguqa lapha emsheni uMahlasi usesondela kwenye indoda eyimpofu nje isidlekile kuselikhanda hey umkhulu nje wena usazosala ngekhanda usazoba ngathi uyinkosi yemihlwa ngekhanda umkhulu nje lamalobolo wadla kabili uyodla wesithathu kulo December usazobona mhla ufika usathi uMahlase ha umuntu omdala ubekwa yini la ngoba kufanele ngabe usekhaya wena mawulani umzi kayihlubhekwe ubani ithi le ndoda mntana nami ngiyakula uthi uMahlase uphethwe yini ithi hayi ngiyakula uthi unani umuntu omdala akuyona indawo kulala abantu abangangawele uthi hayi nama ngazi uthi kodwa kunento engehlelayo ebusuku uma ngilela uthi uMahlase wehlelwa yini uthi njalo mase kufanele ngabe umphefumulo wami uyahlukana nenyama uthi kuneyinkomo eziqhamukayo bese ishaya umphefumulo wami ubuyele esidunjini ya uthi uMahlase uthini baba wayesesibizwa wathi wayinsizwa wenisondele nizolalela ayisithi le ndoda ukuthi umphefumulo wami usuphumile kuqhamuka inkomo ekuyizona ezibuyisela umphefumulo wami esidunjini wayesethi uMahlase awume baba ingane zakho ikhona nezingane eziganini uthi yebo zonke eziganini uthi ayigenwa kwayilobolo sakabili uthi lo munye yebo ikhona lotshole kabili uthi inkomo zokuqala wayisapha uthi zilapha ekhaya ezasingake lezi eziyongena kulo December